Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel ya of course namuntlha hi ta hakhela le mhanga yo biha swinene yi nga humelela DJ Mfundhisi man ya so ka namuntlha of course ra ti 26 December ti na ha tshamini ni fika ni mention-iwa kwalano of course as you can see hi General B Valoyi kwalano loko ni fika ni pfula ni fika ni kuma ku ku na mhangu le ka akhawunti ya DJ Mfundhisi so hi ta hi kha hi scroll hi vona ku fika ku endleka yini laha yo so loko hi fika hi scroll of course ku fika ku va ku na hi post leyi nga fika hi postiwa of course ka siku ra namuntlha of course where he wrote ni chava Xikwembu. My people, you can call me on 066 0111 810 as you can see, but I'll be okay. God is good. This of course you fika ku vona ku va ku kombisa swona kwalana. Then the first screenshot you fika yi veka la a verse da yi kha yi hla vele yi fika yi kombisa ku so kwalano of course lo fike yi cheka naswona ku fika ku khotiwa ka Psalm chapter 27 verse 1 kwalano as you can see yeah of course la ku vula ku matimba ya ku pfumela ya loko fika hi cheka verse number 1 naswona ku fika ku tsala ku Yehovha i ku vonakala ka mina ni ku hlayiseka ka mina ndzi nga tshukisiwa hi mani. Yehovha i khokholo ra vutomi bya mina ndzi nga rhumela emahlweni ka mani xana as you can see kwala so loko se hi suka laha hi kona laha hi fika hi vona an image ya DJ Mfundhisi as you can see kwala loko se hi fika hi cheka laha swona ku himpela yi humelele hi mhangu an accident ha swona ku his left leg swa ku yi affecteke swinene na mhaka leyiwa tanihi sweswi mi swi vonaka kwalaha so i mhaka yo vava swinene nga ku hey nge xikombe xi nga va kotisa tanihi swi mi swi vona ku va na a number phone le henhla le so that basically means lava tsakelaka ku pfuna swi clear guys va nga zama ku va pfuna na lava nga na ti-finances because loko hi cheka movha wa vona tanihi swi mi swi vona kona ni wu vavisekini swinene wu vavisekini swinene like wu beyond repair tanihi swi mi swi vona kwalano ku ta laveka mali yo tala swinene ku va wu lunghisiwa ende mi ta kuma ku a va nga ready sure for now very December like va nga ready swona very ma vona mhaka leyi in most cases so vanhu va nga kota ku va kha va pfuna and stuff like that so hi nga vula ku hi swi kahle loko va ponini vutomi byi xavi as you can see a swi ri serious swinene lucky enough vo affecteka ka nenge ma vona mhaka leyiwa so vanhu va nga foyina va kota ku assista lava nga kota ku va assista kwala va nga kota ku va kha va assista kona hikuva ni maswilo ku va kha va endla hi swa ti-gig and stuff like that so loko ku ri va ta va nga ri ku performeni very it means va nge kha va generate mali and stuff like that so loko hi cheke hi le ndzeni naswona a swi ri serious guys ku pona because ku affecte hala ka passenger side ma vona loko hi cheka laha ku nga ri hala ka vona hala a va driver va ri koho side ra vona a ku affectaka ngopfu hala so khe hi cheka swi ti komba ku nga va ku ve a head on the way leswi u nga endlisa swo movha laha ku nga va ku ri a head on most likely swi rhe ku nsinya u nga endla so ku lala ntiyiso swi endla ku va ku ri head on and stuff like that so hey hayi ni hi ngo khensa ku va ha hlayisekile timhangu ta humelela very guys mhangu ya humelela and the most problematic part kahle hi leswi mi kuma ku hambi ivi right un'wana wa ta a dakwini a kha nga drive swona makhisimusi yala very ku kusuka ka khisimusi loko hi ta ka 26 and stuff like that so mi kuma ku vanhu va drive hansa mapatwini so hey guys a hi ringeteni ku hi drive kahle na van'wana because mi ta kuma ku ku na high chance yo DJ Mfundhisi a va right we never know so hi leswo mhaka yo biha swinene n'we mi nga tsakela ku pfuna 066 0111 810 kwala mi nga ta kota ku va mi assista kona hi leswo loko ku ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.